We talk football as Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. Ngine na khosi ubani le khosi. Awu Bramampoza ka Hotmani. Utshwere jwang game. Game e sere mnate. Wa bona ntse tse fanda. Ke yona ntse le ntse ke ba. Ke chulo ene sasa ne ke tlo e tshwere. Wa bona ntse e tse fanda. Ke yona ntse le re ntse re batla. Chulo ke Pirates. Bua tuma. Ntsola. Ke ma fanda ne re sa batli win. Ne re sa batli lose. Wa bona draw ntse le sha. Le monate ka draw. Le monate ka draw. Wathola homa ngokala ke ba shetse ka mtsiwa ka bona front three ya Chiefs bona le ntshongwe lore wa bona race wa bona league ke ntshongwe ke marathon wathola 100 meters as 100 meters wathola bo MTN 80 we only know Pirates ka MTN 80 that's the only thing seba capitalize ka ha ba ka lora bua MTN 8 by MTN this season we need MTN 8 shuru ka MTN 8 tlang ba tla e wina hape a re ka bona re tempe so it's not even guaranteed on top MTN 8 ro batla etsang it's not even guaranteed but no one go re wa bona fanda Pirates ranking league and ke ratele byalo reports from Rusty 018 peace out we talk football SA from South Africa. Thank you.